badaw adda ni Santa Claus. Adayo pa ilang mati Christmas Day Makitam da ito awit ko amakmakan. Na, nagadumot daytan, nagduduma. Wang, tinapay ang nagadaw. Na. Hinday, Wow. soft drinks. Aw. Ay na, nagraksak ba daw? Nangalaam ngay kadagita. Ala, ingkamutan, ijay tirsinan ni Marikwanang. Adda ijay ni Santa Claus. Igatangan na dagiti amin amayat ngagpagatang kinkwana. Ay, mapanak mamay, makitakmit lang ni Santa Claus adinauras! Excuse me! Ayan lang ni Santa Claus! Excuse me! Ay, ada ayamay. Awan dito! Ama nga nusak ti ibagbagam. Na, ay agure ka! Paano ka lakay? Nakuntong ka ba? Kan, may sawan ti barbas mo apo raw. Impas na tabuksit now. Na. Agiwarwara sak ngamin ket iti adu arigalo. Mamatay ka niya! Makitam dagitoy. Winarasak idame. Ikanak mo to na iti regalo. Agorder kalata iti sales lady iti da iti atirsina. Uray anya? Uray anya. Uray manaw? Uray mano. Ay, Marikwadang, ikanak man iti sidaan, bagas, asukar, asin, mantika, kanya pa. Maibus tilakok no kastulaan. Kwintam amin nga alaen data bayadak amin. Ay na, Santa Claus kagaya ma talaga. Ano agora ka? Asino ka kaday pada kalakay? Kita ka lang nga makita dito yung baryumi Akit kita nga ro diti pagyanak dito. Adda ka di ammo. Ay, anda! Ay, kaniji malay! Ay, kanyan! At tuyon, di pagatang mo, kabadaw. Sanga sako na ita. Umayak nga rod agyan ni Jebalayo. Wine! Ado ti kwartak. Saan ka madanagan pada kalakay? Yay! Saan ka nakagatang iti sardinas asidaon ta? Tanagadumat ti tao iti tersena ni Marikwanang. Nasaya at met, no saan ka nakagatang iti sardinas? Sardinas man, ti pasidam kanyak. Kat day tangarod ti kabailan tagatangan. Agure ka. Apay ako naman nagado ti tao ijay. Ay, bimisita ka nung amin ni Santa Claus. Anya? Inawagan dan a Santa Claus di mangmangted iti makmakan ka dagiti tattao. Jak amo na asino day jay. Awan mo't kano ti makaamo iti kinasya sino na. Ay, saan na mabalin nga adalatan basta-basta agbasak-basak? Narigatan. Naskin nga ambun tayo pa, no asino day tao nga imay dito'y barangay kabildatan. Jak amo. Tay-tay pimanawak iti tersena ni Marikwanang. Nagado at tao ti bunbunungan na iti makan. Naibus nga rod tilakon ni Kumarek. Saan na mabalin? Imbestigaran pa'y day tao. Sakbay nga umay bumadak dito'y barangay tayo. Ay, badaw. Apay nga inalam dito'y balay day tao. Ato ti kwarta na. Maya. Saan? Mga nupatayin na ta. Saan? Danak mo na aya. Ala. Kita am noan ya't aramigan na. Agore ka. Anya nga di bilbilangan na. Amangan no kwarta. Aray! Umaya kon paray! Ala, agluto kay tinaimas amasida. Pangala ngay itinaimas amasida. Partiyempay lang si upam. Anya, no ka kay na manukta? Partiyempkit din. Sukatan nanto day ta. Ado ti kwarta na kunak tumatkan ka. Isu day tuyan ti uncle ni Santa Claus. Baray, dabag ko nga da balayo, jay bagbagada a Santa Claus. Wen ata kabagyakit nga raw. Nagkabkabagyan nyo kuma. Jay inang ko kan inang na. Agkabsat? Saan agkasinsain?
Na. Di inang ko, kan inang na agkasinsen. Imposible. Nagadayo. Dayta ketikun kunakken ka pare. Nagkapoy ka iti analisisyon. Na. O, ulitak man na. Ustad! Dai- Ulawon matsalbag ka. Iti ababapan nao, agkabagyan kami kini Santa Claus. Ngamin pare. Saan tayo basta-basta mangpastrak iti sa bali ataaw? Amom ti panawon itan. Wen, amok na ita pare. Na. Ibagbagak nga ruden kan kang agkabagyan kami. Kita man ti ID na. Dayta ketikong kunak maninken ka. Awan la ka din apulos ti panagtalik mo kanyak pare. Saan mo't akas ka pare? Agtalik ka kanyak pare. Uray italaeng kuma. Na. Italaeng. Parang si Imam Dayday ataaw. Jak agtalakan iti panagropro-pa na. Kitno ko nata nga ato ti kwartana ang kail. Nakakaskas daaw nga raw. Kilaat nga may dito'y barangay tayo. Ang mga managdakdakas dayta. Isong ado ti kwartana. Unang kail, si Iman mi kadagiti tanod ka. Si Iman nyo amin agunay na. Narigatan no agaramid iti kalukwan dito'y barangay tayo. Ay, kayat ko, amam mo dagiti tataw dito'y barangay yo, pare. Kasinsin ko na blatan. Tatno mamati da nga agkabagyan ta. Day talaga yam. Kasinsin. Day tama na. Kasinsin. Ibagak ti pakabigbigan ti maysa ken maysa. Tatno inton makitam ida. Amomon nga isuda. Sige, kasinsin. Rugyak tay Kapitan May, wine. Tay Kapitan May, basit alakay. Dakkel ti tiyan na. Kalbo ti tuktok na. Bulag dagiti mata na. Dagiti agong na kasla hipopotamos. Dagiti lapayag na kasla ilipantek. Nagalas matinday ta, kapitan. Nasa umon kasinsen. Ti chip tanod mi ditoy kaanakan na mutlaang. Isong agkarkarupa da. Ang medyo gwapo matbasit ni Kwarog ta ubing paimot nga raw. Dagita laeng kade, dagiti makalaban ko ditoy. Ay wine, insan. Isungan an nadamdagita nga agulitag wine. Amukon! Amukon! Diyan na kaya! Ano yun? Baka patitiling mo ti katawa mo! Oh, makitam day ginatang na si daon tatuyang. Ay nagadumutin ba daw ginulpinan? Gimatang pa iti meriendaam. Ay saus, nagadun ngay. Kukuam amin dagita ang merienda, tamahilig ka kano iti merienda kay. Ay awan dudwa ba daw? Nga? Talaga kayam akasinsin mo day tataaw. Talaga! Ay, oray sana kun nga umutang iti sidaan ken merienda ken ni Marikwanang. Paypaylaan nga ikat bastanti itamit iti abastom dito'y balay. Dito'y nga ruden ang agyan day ta akasinsin mo. Kunaken ka kahit. Amangan mait no maibuston ti kwarta na. Maibos. Mabayag pay. Ay, pakairanodan tapay mat nga rod ati kwarta na. Podno dayta. Isu adi mo kuskusilapan, wine. Ne, saan may kinusko sila pa kon? Ayak! Kasinse. Kayat ko ti mapangumatang di tatersina. Asidaglaang matkait, insan. Dayta lang na ti tirsina ni Marikwanang. Dajay. Ay, kadwa anak Narigatan. Amangan numasabat ko tay burangin na kapitan niyaw. Nay, adaya imbagak aburangan ti Kapitan May. Ket nukas de meti panangiladawam. Burangin. Sige, mapantaman langin. Kaduan kan. Na, ni tata ba daw? Kantay bisita na dahito masabat ka. Tata ba daw? Kumusta? Aps!
Ha? Binabalaan kita. Apay tata? Kumusta ka lang, right? Kaya't nakapatayin day takasinsin. Ay, Kakalang likodak insan. Siyak di makamukan ka. Ay, saan kayo ngagbutang? Saan kayo matngan anwen Di ka ka? masidag! Ah. Pumatayak! Anya? Ilaban ko tipin na tayan dito yung insan ko. Saan mo sagsagitin? Ultimo may sali na magtibok na! Yay! ay ilibre ka iti inom kasinsin. Tain salakan nak iti day di akwarog. Padasan da ka sa gidan insan. Naturit ka gaya matalaga Ay talaga. kasinsin. Why? Siyak ti katurudan dito kabildatan insan. Kasanungay no masabatan tumetiburangan a kapitan yaw. Saan ka madanagan insan? Ilaban ka man na. Ipustak ti biyag ko para lang kan ka. Ay, day takit ti kayat ko kan ka. Awan ti uri asino amang sagid kin ka ditoy. Tandaan am day takasinsaid. Aginom tanga rudel a kasinsin. May sa akais ti gatangan tanga inuman ta. Narigat ang maimbestigaran day nga estranghero ang kangil. Ikaluyamot ni tata ba daw? Ne, apa anak ko namday ka? Idi nagsinabat kami. Naglamang ijay likodan ni tata ba daw? Na. Katkunan ni tata ba daw? Awan ka no ti ure asino amang sagid iti bisita na. Kasta. Dakkel ti atap ko ang kail. At da ilimlemang day di ataaw. Bayam, mangurnungak itinaan anay nga impormasyon. Maipapan iti day di tao. Dekan samot ag mirmiryendan maray. Anya kat asaanan maray. Kat no inurasak ngagmirmiryenda. Apay ngay adi kamutan umay gumatgatang dito tersinak. Kasano nga umayak gumatang. Kat naim-imas dagiti leben kaw a merienda ijay balay. Ngam dagiti lakaw. Naa. Ada ka dita a chocolate, cake, juice. Naa. Agkakaimas mo't gayam. Kituing. Isa pagan anok ngay dagiti lakom anamagmaga. Ha? Upes at hinapay. Awan ramraman na. Gusto maray. Dengdenggan dagiti tattao. Di dantukot kaya ti umay gumatangan. Pudno mag tapni bagakin kamaray anya. Igat-gatangan na kami iti leben mi anaimas amakan tay kasinsen ni badung ka. Di ko nada Santa Claus. Wan, ay na, nagado ti kwarta na maray. Kayat mo asawan. Talaga ngagnaedan iji balayaw? Aging ga iti ado ti kwarta na, ay katuan ah. Ngum inton awanan, agawid matan ah. Naa. Problema ka na dagsenday toy. Anya ti problema am kasinsen. Ibagam lang kanyak. Problema nga rod no pangigatangak iti kwartak. Adulat ta. Ay, talaga ang nadagsan da ita problema minsan. Awen nga rod, tulungan nakman insan. Kastilangan, mapantay jay ilay. Ijay ti ayan ti solusyon da ita problema insan. Ay, awen man nga rod. Saan ka abay-bayan iti da ita problema? At daklat ta iti likudam. Ay, kasinsen. Adayo ka di pa iti paradaan nga agpaile. Sa nga pulo lang nga dang. At datan ijay paradaan insan. Ay, amangan nga minuad na makakita kaniyak. Napay no da makakita kan ka. Dakas? Amumeten, ado ti kwartak. Ay, guda niya. Hindi mo nga rin unay pigsaan. Ang mga nuhuldapan da ka. No kidnapan da ka. No patayin da ka. Ay, uston kasinsen. Pag nervyusin nakmat una yan. Dan sa akin di masabat ta. Ay, tiburangan na kapitan yaw. Ay, di ka agun unay. Labsan talatan. Akasladitan na kita. Ay, uwain. Ay, paray, papadan nyo ka day. Magnakalata ka, Sinseng. Hindi mo talyawin. Ay,
Di dakmutin pinagtagaryan. Aguray man takamatag adong parin o pumpe. Ay, Pwede nung parnak ngay. ay, Di ka ba't namin agtagtagaray? ay, intan ka sinsen. Madikita kanyak na ita kapitan. Di mo kuskusilapan ti kasinsin ko, paray. Kusko sila pakmat aya. Saan mo't? Di mo sagsagidan. Delikado ka kanya. Makigay. Yeah! Ay, nagposisyon ka mo't iti karate. Ya! Saan nag-alumaban, paray? Saan nag-alumaban? Kastoy ka ditilang at ibagbaga mga taong kapitan. Windsor Police. Kabarbarbas. Nakutong. Nangisit pa'y. Okay. Nabayag asap sa pulin min data a tao. Eh. Gaputado ti kaso na. Kas kumaitian niya, sir. Adon ti pinatay na. Ay, sus! Kunakun kahit. Hold upper pay. Umay kay nga rodin, sir. Ta-arestarin niya. Ang mga nuan niya pa ti aramidin na iji barangay mo. Tuyang! Umay ka na, tulungan na kamang bilang dagito'y nagado a kwarta. Ay, aglot-loto ak itinaimas asidaan tayaw. Ay, dahito'y katirigat na nuado ti kwarta. Marigatan kamit lang arod amang bilang, insan. Ay, kasanungay kasinsen. No makita tanto manen dagiti agulitag a kapitan ken chiptanod. Saan ka nga agbuteng? Kunakon kan ka nga, ako ang bahala. Ay, ibingayan ka iti kwartak. Sagsasangaribo kasinsen. Ay, saan da ka nga rod ang mabalin na sagido na pulos, insan? Naimalita a kwarta ti ited ko ken ka. Ibagak daytoy ken ka. Saan da ka mabalin akitaan perengen wenno kusilapan? Talaga gam nga isakit na ka kasinsen. Siyempre ah! Ayan na nga iti sa nga malita kwarta. Ha! Nakitam? Saan taan nasabsabat apulos dagiti kontrabida nga agulitan? Ay, asi dagtaka din dita paradaan nga agpaili kasinsen. Wide ka sinsay. Ay, Iso, relax ka lang. Ay. Ako ang bahala sa iyo, kunakmay. ay, Arestado ka. ha! Anya, apay nga, anya tibasol ka. Saan na si ka? Dito ka duam. Ay, kasinsen, anya ti aramidem ita. Agore ka, Sir Pulis. Apay ay nga arestarin nyo ti kasinsin ko. Anya tibasol na. Pimatay iti ado a tao. Sus, apaw. Nang hold up pa iti bangko. Nayay. Ay, kasinsen, tulungan nak. Kasinsin mo gayan dito a kriminal. Ay, saan, sir, saan? Ay. Yak pulos kapkapin ano dito ataaw. Tiliwod yun. May tiliwod dito. Kaya't mo takaraman ka makasuan. Ay, sana, sir, saan? Sige, alahin nyo dito kriminal. Ay, nagdakas kagaya, ma Santa Claus. Kwarta lang ngamin ti pagalisto am tatabadong. Uray di mo ama mo, pag naadam iti balay mo, basta ado ti kwarta na. Ay sos, maisagmak kaan no kasta. Ala, sige. Dito ang tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ala daw manipod iti dinto ag kupas apadas ti kakaysona. Dawan na lang labida tayo, anay! Kapitan Enteng!